Surah 3 page 70 et 71 ka Tafsir al Quran de Allah dali thumma anzala alaykum refti o jippini e hoore moɗon min ba'dil ghammi immorde ɓaawo sunongo jogino ɗongon amanatan hoolaare nu'asan ngongure yaghsha hinde sudda ta'ifatan feddego minkum e moɗon wa ta'ifatun feddego qad ahammatum gomɗi hari himmiriɓe kamɓe ampusum wonkiji maɓɓe ɗin alegoy wonkiji maɓɓe ɗin maapiniɓe legoy yazunnuna tawi ɓe sikka billahi e Allah ghayra alhaqqi ko hina gonga zonna aljahiliyati sikke majjiyanko yaquluna hiɓe wiya hallana tawsino wodani men min al amri immorde fiyake ɗen min shay'in immorde goɗɗum hara meɗen marno legoy landegol e disegol qul haalanɓe innal amra anduno fiyake ɗen kullahu ɗe fop lillahi ko Allah ɗe wodan yukhfuna hiɓe suuɗa fi anfusihim ka nder wonkiji maɓɓe ma la yubduna laka konko ɓe feññinantama yaquluna hiɓe wi'a law kana lana hara hino laataninomen min al amri immorde fiyake ɗen shay'un goɗɗum alego hara meɗen marno fewjugol ma meɗen marno landegol ma ɓotilna men waretanoke ha huna ɗo sabu men fewjatano yo jihadi waɗe ɓul haalanɓe law kuntum haysi on laatike fi buyutikum hiɗon ka nder cuuɗi mo on la baraza alladina yaltayno ɓen kutiba farlaɓe alayhim e dow muɗum alqatul warede nden ila madaji'ihim faade pilasiji maɓɓe kaɓe duwa warede ɗon waliyabtaliya Allahu ko fi Allahu on jarribo ma fi sudurikum kon ka nder ɓerɗe mon waliyumahhiso ko fi yo laɓɓin ma fi gulubikum kon ka nder ɓerɗe mon wallahu kanko Allah alimun ko anduɗo be dhati suduri gunduji ɓerɗe innal ladina andeno ɓen tawallaw huccutoɓe minkum e moɗon yawmal taqal jam'ani ñande ko neli ɗin ɗiɗi fottuno innama stazallahum shaytan ande ko shaytan mortiniɓe bi ba'di ma kasabu sabu yoga e bakkatuji ɗi ɓe faggiti kono wala qad afa Allahu anhum gomɗi Allahu on yaafike ɓe inna Allaha no Allah ghafurun ko yafotoɗo halimun ko muññiɗo ya ayyuhalladina ko onon yoɓe amanu gomɗinɓe yandi on torama on jeejama la takunu wata on waw few kalladina wano ɓe kafaru yedduɓe wa qalu ɓe wi'ani li ikhwanihim musiɓɓe maɓɓe ɓen ida darabu si tawi ɓen musiɓɓe maɓɓe hino yahude fil ardi ka leydi haɓoygol jihadi aw kanu ma ɓe laatike guzzan hiɓe haɓugol jihadi law kanu ɓe indanay musiɓɓe muɗum ɓen law kanu hara ɓe laatino indana hiɓe ka amen ganum ka suuduga hara ɓe yahali ma matuɓe mayatano wama gutiluɓe waretake kono noon ɓayi ɓe tembike Muhammadu ɓe tewtike Muhammadu ɓe yehi ko ɗum waɗi si ɓe piya ko ɗum waɗi si ɓe wara onon wota on wa'uwa ɓen onon gomɗinɓe ɓen liyaj'ala Allah fi Allah waɗu dhalika ɗum hasratan ninse fi qulubihim ka nder ɓerɗe maɓɓe wallahu kanko Allah yuhyihi mo wurna wa yumitu mo wara wallahu kanko Allah bima ta'maluna kon ɗon gollude kon basirun ko sutiɗo wala in qutiltum wallahi son warama fi sabilillah fi ɓantuko lawdina Allah kam aw muttum ma on maayi wallahi la maghfiratun ko yafuye min Allah immorde ka Allah wa rahmatun e yurmede khayrun ko ɗum ɓuri moƴƴude mimma yajma'una di dendanangal ko ɗum woni koɓe moɓata kon wala in muttum wallahi so tawi woni on maayi aw qutiltum ma on warama taytun ko on gomɗinɓe la ilallahi ko faade ka Allah tuhsharuna woni ko moɓitoyte ɗon fa bima rahmatin ko sabu yurmede min Allah immorde ka Allah linta lahum waɗi ha newaniɗaɓe walaw kunta hara alatino fazwan ñaaɗuɗo ghalizal qalbi yoruɗo ɓernde sokiɗo ɓernde faaɗuɗo ɓernde lam faddu ɓe foppo ɓe sakitotono min hawlika ɓe watakko ma ko andi ngol en mo wona e fewjowo o wonata ñaaɗuɗo ɓernde o wonata yoruɗo ɓernde o wonay newiɗo tawi a wawa moɓude ɓeygure ma a wawa moɓude laamateri Allah daali fa'fu anhum ɗurnoɓe wastaghfir lahum toranoɗaɓe yaafuye wa shawirhum diisoɗaɓe fil amri e nder fiyake ɗen hara wonali aden dictatirco fa ida azamta si yeyi noon ha a fiɓi hunde ko faalaɗa wadde kon haray fatawakkal alallahi hoolor Allah tun noon yana e gollal ngal golla hara tewtaki illinsinoɓe inna allaha andano Allah yuhibbul mutawakkilina himo yiɗi hooloreɓe ɓen e makko yalla waɗen hoolorɓe Allah in yansurkumullahu si Allah walli o musiɓɓe julɓe fala ghaliba lakum haray ala folowo en mi torki Allah yo Allah wallu en e dendanangal bangeji kala golleli ɗi fuɗɗiɗen ni yo Allah wallu en no ɗi gasira kala ɓe nangodirɗen e muɗum yo Allah on wallu en o folina en e hoore maɓɓe wa in yakhdulkum si tawi kadi Allah woppi on haalegoy si Allah tertike on ene faman dalladi komboni on yansurkum wallo on min ba'dihi ɓawo Allah ala wa alallahi ka Allah falyatawakkalil mu'minuna won ko gomɗiɓe ɓen hani holorde
وما كان لنبي هاننا النباجو أن يغل أن يجام فوتو آية هنا ماري سبب النزول ونوداي كنيمير تليفون 628 60 53 09 657 même numéro 630 même numéro ma yilto don ka tafsir al Quran aran Allah dali wa man yaqulul kala jam fiido yatti o addoyay bima ghalla ko jam fi ko yawmal qiyamati nyande dargal thumma tuwaffa refti o yobe o jonnite kullu nafsin kala wonki ma kasabat konko ki faggiti wa hum kambe la yuzlamuna be toñataake afamani taba'a e ko on jokkodo ridwanallahi yarluye Allah on ko welata Allah kon kaman ba'a wata wa rutudo bi sakatin etikker min Allah e morde ka Allah jamais wa ma'wahu tawerde makko nen jahannama ko yite jahannama o wa bi'sal masiru on dum boniru todde hum kambe darajatun no wadani be darjaaji burdal indallahi ka Allah wallahu Allah basirun ko suti do bima ya'maluna ko be woni gollude kon lagade manna Allah gomdi Allah mojjiki ala almu'minina e do gomdi bebe ede ba'athatu mande onili fihi mabbe rasulan nelado min anfusihim jiado e wonkiji mabbe din yatlu alaihim himo jangana be ayati ayaje makko den wa yuzakkihim himo labbina be wa yuallimuhumul kitaba himo andina be defte den wal hikmata e sunna wa in sikoni kanu harbe latino ke min qabilu ko adi la fi dalalin hibe der majjire mubinin fi nyunde awalamma asabatkum enetu makala hebi musibatun masibo kad asabtum gomdi on hebinino mithlaiha yeru on laabi didi wobbe go bultum onon daro don no wi on anna hada konno dum do woniri konno men hebiri dum konno dum wodirani men bul halambe